clear tu te chi bai le vekule kan hun pui Christmas le kum thara kan hai chhole ta a zirlai na song lai tele competitive exam board sai tu te point Christmas le kum thara hun hlim om tak in man theu ka du sak chewani Mizoram sarkar Hnaruak katam thina na dil theite kan en ho ma in Mizo text translator Mizo to English to Mizo best translator apps Tum khata English sentence thui tak tak Mizo tonga translate theina Mizo zirlai te ta na tangkai mai zirlai bu le not hriat thiam lo lai te o sam taka Mizo tonga le lintir zung theina apps hi lo mang ve ro le thalak le voice mangpon o sam takin I translate tu chu da lu thei ani boke I lo mang tangkai ve ngei don nia description a hian apps download theina link kada a lo check out don nia ole Mizoram sarkar Hnaruak tak tak te en hole to ila pakhatna chuan Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Hnaruak en masa ila Storekeeper post somle panga an nadona regular ani dona ni a ngetani dona ni post som panga zinga hian post pakhat hi ex servicemen tan reserve ani a group C post ani hlo hi pay level 4 singni sanga zanga tanga singa sangruk le zaria tin kar ani dona HSSLC class 12 pass chinta na dil thei dona ni class 12 pass ba ka hianin computer certificate triple CMO, CCAMO, DCAMO a engem ber pakhat thiam na khanei ngaya Mizoram middle school standard chin thiam angai bokani kumsom pariat atanga somthum panga inkar tan dil thei ani anga STSC kaini tribal tan kumsom li thlengai na thiam na aom thei don ani dil na form hi department website fcsca.mizoram.gov.in atangin download thei ania exam syllabus download na tur aom bokani download link to video description a khan kan lo endon nia kan dil na form hi establishment branch directorate of FCS and CA thelu thei ani application fee hi cheng zale somnga STSC tan ani dona general tan chuan cheng zani aniang last date January ni somni sangni le somni le paruk thleng ani dona ni nalak dan tur enila written exam omanga personal interview omle dona ni written exam syllabus paper 1 le 2 om dona paper 1 a hian mark zani apudona GK mark za general English mark somnga essay writing mark somthum English comprehension mark somni ti chuan avain paper 1 khan mark zani apuanga paper 2 po hian in mark zani apuanga simple arithmetic mark za computer basic knowledge mark za ti chuan avain total mark zali ani dona ni MCQ type question ani dona negative mark a om don lovani Storekeeper exam question hlui solve le study materials exam inbuatsaihna tur kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo join anga kan lo download tanga study materials te kan lo zir thi don nia panhina chuanin Horticulture Department Hnaruak en leila Horticulture Demonstrator PE a nget lo chi angkha post som le panga an la le dona hlo hi pay level 5 sing hi sang kwa zani tanga singruk sangli le zasarin kar ani dona ni amai ro chu PE provisional employee ani awang hianin kumsari kumriat tho hnuah khanin nge theina chance oma chumi a nge ma chuanin 50% off pay level 5 an hlo phot dona ni chu singkha sang kwa le za le somsari an hlo dona ni deal theite diploma in horticulture emo agriculture science tana dil thenga computer certificate triple CMO CCAMO DCA a engemaw ber pakhat kha nei angaya Mizo language proficiency qualifying test ni angai bokani amai ro chu class 10 na Mizo subject la te tan angai lo thungani class 10 na Mizo subject kan la lo ni chuanin Mizo language proficiency test khanei angai donani kumsom pariat atanga somthum panga in kar tan dil thenia STSC tan kumsom li thlengai na thiamna om thei donani deal do tan application form syllabus le share tu poimo te hi Directorate of Horticulture Establishment Section Aizola office un chungin lak chua theni form le thil chul dang te hi department website www.horticulture.mizoram.gov.in atang po in online in download thei ani don bokani website atanga form download te tan application form submit rualin fee hi pek tu rain don ani application fee chu chengza le somnga STSC tan ani anga general tan chengza ni ani yang last date chu January somthum sangni le somni le paruk ani don ani form submit mun tur hi Directorate of Horticulture Establishment Section Aizola ani don ani Horticulture Demonstrator question hlui solve le study materials
exam inbuatsaihna tur kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo join anga kan lo download anga study materials te kha kan lo zir don nia pathumna chuanin school education department Hnaruak en leila higher secondary school lecturer casual basis in post som le panga an la dona mizo subject pali sociology pathum economics pahni chemistry pakhat physics pakhat psychology pakhat accountancy pakhat business maths pakhat le geography post pakhat ani dona ni hlo hi thlakata singni le sang thum ani dona deal du te chuan school education directorate aizola application form lak chhuah turani school education department website schooloeducation.mizoram.gov.in download thei ani don bokani online in an website a khan download thei ni dona video description a hian form download link kha awmani kan lo en chiang don nia application form thelu rual hian application fee chengza le somnga STSC tan tin OBC le general candidate tan chengza ni thelu tur ani don ani last date chu January ni kwa sahni le somni le paruk aniyang submit a hmun tur Directorate of School Education Treasury Square Aizola ani don ani thiam na ngai te second class master degree in relevant concerned subject a khan thiam nei ngaya MO 2 years integrated MSc.ed course kha relevant concerned subject a khan thiam nei ngaya tin B.Ed computer certificate le Mizo language middle school standard chin thiam angai bokani kumsom pariat atanga somthum panga inkar ta na dil theinga STSC tan kumsom li thleng ngai na thiam na om theidon ani nalak dana hian practice teaching le personal interview manga lak tur ani don ani school education department waya hian high school teacher casual basis in post som ni lak ani mek boka maths teacher post som science teacher post som lak ani mek ani tuna hian dil thei mek ani a last day 2 December ni som le pariat ani don ani kan du ni chuanin kan lo deal don nia tin video masa khan chipchiar zokin hemi chungchang hi kan lo tilang towa video masa ka kan lo en le don nia ZMCNH Hnaruak en leila IT expert post pakhat data entry operator post pahni electrician pakhat plumber pakhat arwaka hlo hi IT expert skilled 1 anianga nikhata zasari le somthum an hlonga data entry operator electrician plumber te hi skilled 2 zanga le somsari ni tin an hlo don ani deal theite IT expert deal tur chuanin BCA Bachelor of Computer Application thiam ngaya data entry operator class 12 pass tin DCA nei angai boka electrician tan HSSLC pass ani turani a tin ITI a electrician trade course kha an pass turani pokani plumber class 8 pass ITI plumber trade course kha an pass turani pokani deal dan tur en leila walk in interview mangalak turani a deal na form submission pa angai lova interview ni a original educational certificates le experience certificate kan yang ang tekengin kalmai tur ani donani interview hun hi December ni somni le pahni dar som le pakhata anianga ahmun office of the director ZMCNH Falcon Aizola ani donani